tôi đi tam tôi lại tất cả dâu mi bụp pi tạ evangelist tên vài hôm mà dâu cầm dâu mi bụp pi tạ bạ tội na gia tạc na ít na la na ipiak ding mi pasien mi zat ni hiềnขัดเป็นองค์นักศึกษาเรเวนดรฮาวเดนคำฮีอาขัดเป็นตุลายตะกะองค์ปีนักเจียตุเรเวนดรปุ่มจะทังตอมบิงฮีบางห้างเอ็นบ่าวแต่ป้าต่อยดิงจิตต้มจิ้มองค์แกนวัวมิงลีตุงปุบกำแก้มตุกิตามตุเย็ดเจียงเงินrevival อัมเลขันลกนาและขันตกดับอย่างนี้อาเมนอังกฤษอเมริการัสเซียตังกูเรียสิงคโปร์กำจินนำจินนะ revival อัมเลข้าอินกุกงะเตกิโลอาตักสาวจงอาบิตุเกลกิลามเต้าขังเต้าปิลฮาวบัวเจ้ากิลามเต้าอยู่บ้านเลยโจกำโจมีเตตงอาริวายดิ่งอาขังเต้ากิลามเต้าดิ่งเต้าปานงติอาตูนข้าจะกวาสมลีเละจีปอดินมิโจกำขันโลนานาสตักกินเป็นตักเจียงเงินมิโจเบียดนับกายเตนะกอลกำชีดิลสายูวินาวเตตงอาขันนกตะเดียกุนจีน evangelist missionary องเขาอาหิฮางอีปูเตอีปาเตนนาสางเทโลนาปงเทโลขจีดเจียนฮิทูไอซอลคอมเปียปูไซเรมาอยากนำปากายปีปานอเกนเจียงินอาคิตุยโตอากาโอโตเกนฮีจิวฮีบาลมารำชินที่เราเสียอุณาวเตนเน evangelist missionary กันชัดดอนกันเปียมาเซลาอุณาวเตนอันพับปมเหลาตัดมายาจิตอย่างนี้กับเงี้ยวปีจีโจกำโจมีเตขังเหลาแรงขังเต้าดิ่งจิตมุลวายมันนี่ตุลเลจักวาดชมลีและกุกปุ่มปอดอีปัสเซียนี่น้องแอบกิโลบะมิโจกำปนะองค์ไป evangelist missionary เตอิปูเตนอานาซันเข่งหางอุ่นกุมเฟบริฮาปานินะปัสเซียนขัดเซียงทวินเรเวนฮาวเลียนคำสุขนาเซฟอินเตติมตัวเปียองกิปานินเจซูเบกติกลูตกนิตางาวิลเวลครูไซบอลินขันโลนาเตดิมังกิปันเจเจกีอาเมนฮาเลลูยาaku maka ani pikarin ni ki khang lo sia jen som sagi le nga kum February kha tak yangen indegam lam ka hopi Manipur Pinepan tua un lajin tangwa event kumจะทำตอมบิงเต้าปันสอลสุกินฮานสันตะกินลายนักกินเวนักกินอีกนาคิดตุยต่อองค์กวนสุขีกาลสะดอกอีกเราข้ามังช่างมันดีกินกัสซีกสิจินอาคุตุมเสียดินกำยงการสุขีองค์ตุนเนียเสียงขายอาเก็บปันเต็มคบีเก็บเต็นกามสินามเต็นลอยอะไรเป็นข่าวเด่นคำตะกี้สวยอินนี่ตากสิเป็นครูสิบอลินเกยต้องอัตมาสเปนเต้ละกะหักกะฮีฮีสมสังเกตงาคุมฟิวริสมชุมนี้นี่ตากินดอกข้าวพุ่งทางชุกเกนน่ะลูกตาเล็กสมในการตุงโตดินเกยกับยังชักกะอาเมนอาเมนเรียกเป็นข่าวเนี่ยเขาเป็นคำสิ่งมาโปรดกินชุ่งเน็ตองเหยียดทีอาเมนตัวปรินโจกำปากิตปาเลปูกามหาวกำแต่ที่มึงกำตั้งยังกำจิกหากำกอลสังขันโลลาน่าจะตักกินอะไม่กวางกิเป็นโดโลบังโตกบินตัวเอกาตัวลายตะกันเบียกน้ำมากายกำปีตักยาฮีตัวลายตะกันไม่ปีนเตโอขัน
na thupa hagit apil na iuti. Amen. Hallelujah to papa toy ni. Amen. Zomi mi hao te o. Kan lo na thupa hagin ahang dai na putulita kung say taon. Amen. Zomi million ulian te o. Kan lo na thupa hagin alian amang dai na kung say taon. Amen. Zogama Lolim bitan chum khat am jang na min thang ma tuin mun teng dam jaka moto cycle atai sak sia jen revival ka adi. Amen. Itu ngalian sin meitang te akipan ikunai mo tulam te kep revival tu pa ya ka adi. Amen. Kiteng tem pe apian na degen Reverend Howden Kam, Reverend Pum the Tamten, Shit Tui, Mual Wangin Tugen, Guazu Dai Kai Pabok Saloki. Amen. Girkial Dang Tak or Boklowiki. Amen. Ik Mutim Lo Sung Girkial Pab Vei Takin Domite of It Man. Aka asom tuni in evangelist kitisan iwal bang petel biak kena ni chum sung ki om te hi Sa chumba la soy. sa chum bang amen hallelujah mi hau te da hau dau pil dau milian ten na pil na le dau pasian na senten pasian na se pe na in revival ka ai lam to pan tel siam sakta he Amen. tua pe kilo Atu bi penin zomi tul tampi takte khaban tunga tuin reven hawlen kam to bang khom dik a ni khat ni chang in reven kumจะthang to jong bang khom lai ki kha ga Amen. kha tul tampi takte amau te ge hang le mi siang tho tampi takte hang a van tung atung hi atop na dingin Reverend Dr. Pum the Thang Tom Bing Thong Jong Ke Tak Pien Siek Kol Ki Bur In Ton Giang Thong A Thong An Ne Chiam Chiap In Akhi Tui To Thong Sung Nang On Na Khai Che Tuk Pa Wa Lai Tak A Tui Amen. Za Tak Tak Pa Toi Tak A Sa Teng Jai Su Men To Khut Beng Dik Ni Tuin mahial na ang kenin to te patoy na pian ni. Tun kha te kya som kwa le kwa kom mata som le ngani in. Carlson le Laura Carlson. Zau gam sang bang na sem din khal kaung tunga. Kum le kum nga khal khatam salam ka ma khai che kwam pou lo. Pou lo. Tun kha te kwa le thum kum April khain Terem gam gom war khwa pan na pu dam hu ple anaw pu neng thong tak ido swak ku a tul khat kwa le thum April kha in ton sang pom pi lui ha ki toi phu mu tom vei lo ki swak ki kai manin tam thu ki tom thei yen lo ya mau to amai kum tul khan le jak kwa le li kum April kha chiang in ko sak kwa zo gam terim gam Pu chua ma le pu pau suan tapi do suakin tul kha jak kwa le li April kha in kho sak kho to lui a kom lui ya tui phu mu ki wa lam pang khai chi ki tup na pin e lam pang to pan po sak i to pa min thang ta hen Amen. kwa tunga siam pi khut ki ngama sa pen dik che zo gam ko pia et tak kut sia kun pasianin sang mak te tung tonin ton sang pu vial nang lutunga tul kha kwa som ni le nga ko bin siam pi tul pi hi na khut ki ngama sa pen ni to pa min thang ta hen Amen. zo mi te to pa han revival ikamapian bana le mong zel a ko phiat long dam na thua tang ko dingin mem za thum ni thum sung bekhel biakina kiap na ki han khut nam nei thei sak ta hi Amen.
ipa toy ding te tu ni pa toy ding a evangelist dia zani za chuma ki hom te in haulian kham pum na thang te ke khap sul zu in jesu sing lam te pu in zo kam lokin kol kam tuan chilin leimong donga dung dam na chu ki tel sak dingin pasian nam tel zo mi evangelist te ong ki pan ong ki a phama ma un mi pi thum khem pe bin tu ni ai pa toy za tak nai piak te ni ma bakin khang la evangelist za thum bal te sol ta polu pi ta thu te ma abat ta dingun thuang net sak ta un tuin pa toy na le chom piak nai sak ni ai le ama sa penin ong no sekin dokta haulian kham sia kham boy i za tang ma ma ama ngom thei lo hangena tunena ama sumpa sia sum ngom thei ai manina napi takena ilung dama siapa ama ngom thei lo ai manina ama tangena asang dingin siapa ong pai to hen la ong tun to apuala ong khit chiangin lai kisin di hi sia thang ma sia thang song ong ka to hen la President Bayana alai ten ong simkhit chiang ena piakhian na akhian na Dr. Khawalina ong ni sakti hi zomi te tang thua amang ngi lo di ilung tang isapek ko echep te bana min muwa ingai na khituyu a kholu asisanu akhut ma khema teu iphok na iza tak tiak na ina to lai pi ong sim ding hi zogam khan lo na pa zomi pioneer evangelist for revival in zogam Reverend Dr. Haulian Kham akhat ve na zomi evangelist conference ninga December ninga panigiat turni le som le giat kalimi Myanmar hina hi atunga amanu ituam sakici genwaming Zogam Khanlona Pa Zomi Pioneer Evangelist for Revival in Zogam Reverend Haulian Kham Tangina Sia Sumina Nong San Sakding Pipi Kem Peng Tangin Kong Chum Him Pasianin Amai Tupazong Nang Tungang Luang Sakkahen agi matol na u isyak na hitu isyak na happy na toy lai dang kating som tudit siang ite to khut zang ke zang taka giming toling chetlowa mi asoma simi setting sema tuni dong ete tongom khom thei Reverend Dr. Pumatang ipat koy na live isim ni zogam khanlo na pa zomi pioneer evangelist for revival in zogam Reverend Dr. Pumjatang akhat ve na zomi evangelist conference December ni nga panigiat tuni le som le giat kalimi Myanmar hi amanu jong suang hi Lục đâm na chuông puak te ken pang zain et lo ma hi hia ma chi bangen Reverend Dr. Pu Pum da thang tom bingo tau pa mi ta na khe na pum et lom na mi pi ten hi to kong chiam te kong pa to yu hi na ilung dam lo mak mai ye to kwan min than na wang na kem tang ta hen
aluang kitui aluang sisan kun ma ke mate agim mama khute agim mama hute asan na tung tonin zatang na dangkating som yung penai ding hi tàu pan khai chỉ pan hapen bakin ông tu sắc ta he ข้างส่วนเตะอภัยข้างนกกำมลตองมองแกนติฮี tàu pa hoi hi pasien ni na ahong sak na pen nam dang mi dang la kilo na pau thi pi na mi te la ki che man na kapian khak chi la ki pana kalung ismo om view veu pen chin state zo gam hi toy man na to pan ku phang pen na tul khaza kwa som sagi na nga ku mena kumbul la mena gam gi rong kan sakina gam gi suang pom zen na pol gam akong du tua ina sep na tiu to pan ti pang pen tu ni na ga so men pasien min ating amen hite khem pi na pasien min pina pasien wang ne nai so ta he amen china to pa min paning lung dam thong kwa ki nge ka ki pa ke amen ai lê tuổi na sẽ làm cam na lại tọa tung hàng cam tung hẹn là tua chiang i group min ke ai zong ina sep na min ai zong in zong mi evangelist conference hi na ZEC ki chi hi tua ki pan pen ZEC hi no lovina ZEF hi taringa zong mi evangelist fellowship hitari hi mi pi tunga kong nge ding open i telephone te i pochia the boy to na phung te upana khomia laka khowak itan sak na ding la nai na na meu na de ding hi me khem pe den chang ina ong ki ok ding hi tua sungin music lam te na ilapi dingun jaisu mi sing lam te gal ka te akum pi dial sang khanun lil na thuak sak lo ve mo kai bi hallelujah tua la ong ki hong di hi tua sungin mi pi ina dai hi ki pin i me te tam sakena la abe ni changin tunia pa toina i pia i pa ina evangelist te le pan mun len te ap na kha khian na tua ki pan pasien sat ahi na dingu te aman ong nei di hi tua sungin i me ki om ding hi na tu na pan mun le abul ten sim na hi sakot ni tam khat pen kum thumina ichiam te a tul ni le som le get December kha panina tul ni le som ni le khat December kha chiang zomi evangelist fellowship makai ding te president na khut na la mo mong sap te Reverend Pau Khan Khai, Vice President 1, Reverend Dr. Kam Chin Hao, Vice President 2, Reverend Suan Som Sang, Secretary Reverend Daniel Paulian Mung, Associate General Secretary 1, Reverend Dr. Go Chin Zam, Associate Secretary 2, Reverend Lang Sakap, Treasurer Pastor Pau Kam Nang, Finance Secretary Reverend Hen Khan Go, Member Sia Kang Lian, Member Sia Samuel Pau Khosuan, Wate Ahihi. toile na phung teu na kikin ta ya long te na dan me chia tu na de di wo phung po khem tu win tua pen ong lam to la to ki chiang ina me ki su bin ni
video zai ten amai lam ya tua ma mi hoi ila to le ila hong patu Ding un Giêsu mi sing lam te ga ga te akum pidia sang khan le na thuak sak lo e ding un Giêsu mi ba be ham non lo di tun ga kap na din zin chang ga zo na la ding ding a zo te kemperina nun ta lu khu ma ding vang lian kum pi pa kia nga a ton tung mang khom di Hallelujah. Avang dian kau te biak papasian. Natapa Yesu Christ kau te tandingan ang man. Hilay tungan ang piyan sak manina natungan nungdam tukong po ko hi. Missionary te na so gamatang tipanggen hanguna. Kau te kamu panensong natungan nungdam tukong po ko hi. Kagamuan ng maman revival na untun manina tungan nungdam tukong po ko hi. Tua revival te sunsom dingin at tunina. Akhat Veina Zomi Evangelist Conference sama nung losak man zon tung lang kong po ko tua evangelist te na tuni na sa tum val te na nang matang tu pa si double dam siya nang ating at tipikia aong hang na tua te hang na tungam nung dam tu kong po ko tuni na mau te anuam ahak silent zogam ay kele kolgam kol leitung mongdonga nang matang tupagyan na pato at tapato khasyang tuto minin kakakitahi amaw tiyan ang manpupapian na tupa ako tuwi tupa basyan ng manul sa kinla tahan na pinatupa doy mga panisip na paninan ng man umpin la makain la nagwal zona Calvary gwal zona tupipin krosa na zona Jesus Christ gwal zona kamauti tuwa na umpitain sinatuati ke pidinan natapa katupa Jesus kung tumito pa pasyano amen khut ben sia sia me wa ki ni le president pa tu gen na